ور گل جانی واز هیات من تو بسنگام تفدر دوال ور گل جانی واز هیات من ور گل جانی واز بندات وزي تراموس تو بريانك وزي تراموس تو جريانك سرچیم بدومانه مرنك اشك اوينك غمگينيك هستين كو لهنبري بچرتين مينا ديتنا آفتين خواسايي مرن نخاشي اوینا به هوی ترس هیجان و خمگینی به پی و آوازان چه زمان درجه وی لاوش برخنو گلو مگری او خزانه لاوش گوتن آنگو لاوش بیجی چاوا کو هرم و هرم نای گوهارن زمان لاوشی سنین مگری کرنو گلو مگری خزانه مگری او لاوش لآناتولیه تجاری خلاص نابن به زیده بونا دنگ کش آخین به برکت به مرن و جهف جداتیا و به ایشه بلند به نویساندنا برهمن نوجی دومه لاوش جپنوسین نویسکاران بربروژین میوه دنقطه لروشلات و رشولات باشور گلی ما ایشا خو جه دولتی را جه حکمتی را جه مختار را دو بیجه آنجا به مقام دو بیجه تلی مروف ناگره جن درد خوب لاوشان را دو بیجه لاوش برگرکه قیرینا ایشیه ورلی عشد نبرا مالا ملتنشتا لینا مالا بابا لی رزیل مالا بابا ورلی عشد نبرا بباره شیوا شوی لینا ما المتنبا لی زوزان المتنبا ورا ندي لی تلنگ ندی
ولاش من حواسات لي قرن ترى حرش جناور سرت يا واش واش كرو كرو لي قرش مكر كذي ورا لا عشدنا برانا طبايا لنا ما كلانو دردا لزوزان كلانو دردا جارا پیشین کو من قیزا خویا مزن برا مردینه او به ترمبیل دا کتن بین آواهی پارازگه مردینه گرتنگه قاده که بوی آواهی خرجور و تخورخه جنک یک بزاروک و خویا 3 سالی را هاتو بور زاروک یکی 12 سالی جل سر زاروک یکی 3 سالی دانیه من راهیشتی او برا نخوشخانه ام دا کتن مرگه از حج فلاسکاری ناکم 3 قل لله شوی زاره که ده بو خون ته نبو باشه ام در کتن دروه خلق کم بو جنین که روی ام وان وکری بون زاره که خوشیر دادن بلا و زاروکا و دست و ده او لاوش دبیجه جنک چاو لاوش دبیجه او جن چاو دشوته یندن جی پیرا سر خود هجینن لباشور گندکی لبر سینور زلامک جبر کو قاچاقچتی ماینه هاتنه کشتن ام هاتن گند جنا زلامه کو هاتبو کشتن ایروزایه ام کتن هندر لی از نابینم کو حیوان چیلک گا اومی هنه لآلی دنجی ین کو دتاری دن نویستنه او دنگ هنه اول لاوش لورته گوتن صافم الرياق وعمل الزرع انا قربان زاد ما زاد رمضان مرات انا قربان انا قربان گل آناتولیا بری راجنامه نبو تلویزیون نبو آژانس نبو ماوی درد خوش کی را بیجه خو به خو لاو جاند بیجه درد خود بیجه نکو به کیفه چیروکه اوینه یا نایه جبیر کرن یا هر چنده هه وکه لیلا و مجنون روشلات رومه و جولیت روشوا چیروکه که نایه جبیر کرن یا اوینه یا ویشه یا کردی جی ممو زینه وره گل جانه وز حیات چیروکا تراژیک یا کو دو کسان جی هاو حس کرنه و نو گیشتنه هاو دا اصل خدا دستانه که کو بری زاینه دا نافگل دا هاتی گوتن و وسوکی میتولوژیک ستاندیه تو بیریانه که وزی تراموس تو گریانه که مم اوزین دستانه که کج آلی شاعر و فیلوزوف کرد احمد خانی و دست سال حفدمین دهاتی نویسین که بزاراوای کرمانجی نویسیه و ده حقیقت دجی برهمه که پر بسرکتی همود طایبتین چاندا روشلات و خصوصیتین بنگهین ین دستان روشلات دخواد دحوینه داویا و بشواته بتراجدیه کی قدیه و قطینه وک بنگه گرتیه یعنی ین که ناگهی جنفدو جخوا عشق هسته که جه نگیشتین دعافره شاعرین می کلاسیک عشقی به خمگینی ایفاده دکن خمگینی جانه که گریدایی عشق و وقتنیه حتی اوقاس که جانا دشونا غمه ده عشق دشونا عشقی ده جی غم تی بکارانین نویسکار احمد خانی جدستان هستاندیه و چیروک لگورا جیانا دم خو خستی قالبه کی بر بچاو و به شوازه کی هردم نویسیه به وی آوایی اف دستان جوندابونا خلاص بیه و وکه برهمه که نمر گیشتی روژامه خانی ده برهمه خودا لدردور اوینا مموزین دا تصویر کرنا بجیانا دم خو روش جواکی چند او بیراویر یا وی چاقی ایمان نکریه هلبسفان و زانیار کرد احمد خانی برهمه خو ده سال 1695 دا قدامد
Destanên mezin berhemên anonîm ên ku civakên li piyadê hêlin wan derdixin sehneya hebûnê û unsura herî giring jî ji nifşa derbasî nifşan dibin. Ne nivîskîne, gava derbasî nivîskî dibin, taybetiyên xwe wenda dikin û dibin wek çîrokên gelerî. Mem zîna ku ji şaheserên edebiyata Kurdî yeke ji aliyê zimanê ku hatiye bikaranên ve kubariya dinyayê civata rojhilat derdixe pêş. Wisa ku carna findekî ji dikare bibe hevrazê evîndar û bibe şîrîka derdê wê. Gotinên ku nikare ji evîndarê xwe re bibêje, janên ku tên kişandin ji findê re tên vegotin. Zîn bi findê re dipeyive, dem şeme dikir ji bo xwe demsaz. Ki ey hem suru hem şînû hem raz, her çendî bisoxtîne wekî min, emma ne bigotine wekî min. Ger şib heta min tê jî bigota, de min bi xwe dilkevî ne soxta. Derdê min û tê jî yek bi ferqa, ev ferqê jî xer be ta bi şerqe. Meşriq tu yî, agir te zahîr sen, mağrib ez û batinen min agir. Daim disojit me rişteyê can, tena sojitin bi heyre ezman. Pehtî min li ser, dil perenge, canê me digel perenge cenge. Şewqek te li ser serî diyare, sevdayekî serserî dibare. Ev şêx ji bo te ra zimane, ev pehtî ji bo me ra ziyane. Pehta ji dilê me dayî ser ser, hükme jidî ketin li bayê ser ser. Her çendî bişevdi mînê bidar, sibhandı nîvî heta wî ewar. Ewar û seher bi roj, eger şev, ez her disojim misalî serhev. Zîn wisa bangî findê dike, carna findê dikir muxatabê xwe. Ey havraz û şîrîka mina rûniştinî, hevala mina sereke, heçî tu jî di şewatê de wek minî, li di axaftinê de ne wek minî. Eger te jî karibiye wek min xeber bida, ew ê dilê min ew qas neşewitiya. Carna dişûna finda ku hevraza evîndar e ku ew jî wek evîndarekî bi şewat dihêle. Bi gul û sumbilên ku dişibin rûyê yarê ra dipeyive û carna jî ji bilbilên baxtiraş ra derdê xwe dibêje. Naçarî ji heyşetê diçû dûr, hemderî dibû digel şetê kûr. Ki ey şehbetê eşqê min rewane, bêsebir û sikûnî aşiqane. Bêsebir û qerar û bêsikûnî, yan şehbetê min tu jî cinûnî. Qetnîne ji bo dera qerarek, xalib di dilê tê da nayarek. Her kehze te ji çi tê debîrê, sergeştî dibilê rex cizirê. Ev şehrê ger ji bo te mehbûb, hasil geriyaye bo te metlûb. Daim di dilê te dane menzîl, destê te li gerdanê hemayîl. Hêja ji Xwedê tu fikrê nakî, her rojê hezarê şukrê nakî. Ev çend e dikî havar û gazî. Êdî çi miradekî dixwazî, bêhûde çira dikî tu feryad. Aware diçî diyarê Bexda, ger ez bigirîm veger binalim, wer ez bimirim veger bikalim. Her çi wekû ez bikim rewaye,
معقولی جمرا فنای جارک لدل من جگوزر که سرچشمه چشمه من نظر که درد دل من کو بی دعوایه چشمه تر من چه ماجرایه دیوانه من پری به دردا از ممه جبو مرا درد دشت ای گل حچی تو جی نازنینی لی تلکو روی رنگ زینه لکو ای سنبل حچی بهینا تجی خوشه ریحان جبوتا چاورشن لیون ناش بن بسکن یارامن او هر دو جی بنفشن بی آرن ای بلبل حچی تو جی مروی عشقی جبو فین دا گلا سور پروانهی لی زینا من جگلا تی سور به عشقتره بخت من جی جبخت ترشتره برهما کو د سری د به ترکی و عربی به گلک زمان هاتیه ورگراندن د فرچه عارف سوینچتا جیان دیتیه جبوی مرف دکاره بیجه کی همو وناساس نه تنی وناساس ادبیات beş edebiyatı da şiiri da hatta وناساسی da her hünermend ilham evi destanı da yani ilhamdı da وناساسا edebiyatçıyan ev Pırtık ev destan jibo berhem daran pir berhemeki mesine قنجی راستی معصومیت و بیچاراتی دکسیت مموزین دا خرابی قلاجیتی و دروتی ده قرکتر بکو ده هات رسم کرد جارک دن قدار هری تعال یا اوینداران لبر چاوه هات راخستاندن اوینا مموزین یا کبری به 240 سال بیه برهن بیه سمبول و بیه قدر و خمه هفبار چند اوینداران کنه کاربن به بگی شهر Memozin destaneki eviniye ev berhemede Khani Nibiskari Ahmedi Khani tane evina nav du hortan naniye zaman vi destane da Ahmedi Khani vi berhemi Khuda cevata kurta çeheye adeti töreyi çeheye vanajici kiriye باندورا چیروکی جل سر گلی روجلاتا باشور گرینگه به تایبت لجزیره اوینا مموزین دا بر هر دریه نوجیوه خبرده مالان كيدلي من اليار وحشن عقل وسفضى للسرى من أمانة السرى قلت يا جانا لدفام دكشة دمونا حفا جانا درد دلمنا بحرانا عمانا مجونا دمونا نه مرگو نه زوزانه نه گلو نه گلستانه نه چایرو نه چیمانه دوستگی صادقی جان به جانه کتار که پیشه توره دردان کلانه دویل ویل تمت ویل دویل ویل میرم ویل ویل دویل بگم ویل ویل دویل آغم ویل ویل لدم دوران آسر و بایرتمت ویل ویل
ji xwe hêza edebiyat û hunerê ji ber tesîra li ser însanan ya ku sedsalan derbas dike de ye. 500 sale Memuzîn bi her derê de, her gundê de, her mal da tê ziman dayikê me, pîrekê me destanê Memuzîn ji me re dixwînin. Ez edebiyatê wek neynikeke bejne ya krîstal dibînim. İnsan mecbûrin ku peşerojên xwe, rewş û halên xwe û peşeroja xwe gorayê vê neynikê raxin ber çavan. Ew ê tespît bikin, rojê fam bikin, peşeroja xwe bidin berhev. Berî Memuzînê jî memiyalan hebû û bi saya dengbêje heta rojê îro berdewam kiriye û insana jî hes kiriye ji ber ku behsa evînê dike. Behsa tiştekî dinyayî dike, tevayî dike. Ji ber vê muhîm e. Ev destan tenê destanekî evînê nîne. Ev destan rê nîşan didin ney Ahmedî Xanî ye. Yani Kurd çava problemê xwe çareser bikin. Kurd nav xwe çava yekîtiyek çekin. Kurd çima zimanê xwe, xwedî zimanê xwe derkevin. Kurd çima edet û usulê xwe wek Newroz xwedî derkevin. Geçe Kurd çi qas rindin delalin. Xortê Kurd çi qas rindin delalin. Wana nîşan dide. Yani fotoğrafê civata Kurd ji me re nîşan dide. Xuşka Mîrê Cizîra Mîr Zeynuddîn Zînê di meha ku mizgîniya biharê de adarê da yanê di Newrêzê da bi cil û bergên zilaman derdikeve seyranê. Evîna ku Zînê li kuçeya rastê layê katibê dîvanê Memûd tê dest pê dike û her ku diçe mezin dibe. Di nava demê da dikeve devê her kesan di bajar da. Hemû Kurd civaka Memuzînê zanin. Bi kêm ya jî zêde hemû kes zanin bi mem kiye, zîn kiye, zêdî me kiye û beko kiye. Ji ber ku beko di nav Kurda de pir muhîm e. İnsanekî xirab e, insanekî fesad e û ew fesadiya wî ruhiyetekê nîşan dide. Em diçin welatê evîndariya ke Kurd a bi xemgîniyê Memuzînê. Em diçin navçeya Cizîrê ku 45 kilometre dûrê Şirnexê ye. Navçeya ku ji her hêlên wê bêhna dîroka Dîfûrê navdariya xwe hinekî jî deyîndara Memuzînê ye. Gêla herêmê ji hema bi Memuzîn de razin û radibin. Tu dibe qey Memuzîn li Cizîrê ferdek ji her malê ye. Yên hinekan lawên wan, yên hinekan birayên wan, yên hinekan jî evîna ku di xeyala wan da dişî. Wisa-kê çîroka evîndaran di zimana cîvan, pîr, her kesî da bi coşekî zarokane bedeman berdewam dike. Peyva ku yekî hîşt yê di temam dike. Zîn û Sitî du xuşkê Mîr Zeynuddîn hebîn. Tacidîn jî kurê wezîrê bî İskender bî. Li Cizîrê çend hezar sal herve rojê Newrozê Cizîrê derdketan derveyê bajêr ji xwe re geşt dikirin. Wê rojê ti kes mal de nedima, keyf û dîlan dikirin. Wê rojê Memuzîn û Tacidîn û Sitî biryara xwe dan gotin em ê jî biçî nav geştê nav seyranê, nav wê cejnê. Tacidîn û Memû cilkê jinka wergirtin goda, em biçî nav jina bizanî kîş keçik spehiya ji xwe re bixwazî.
مامو زینه جوا به خبر واجی جلکه میرا شال و شابکه کردی ورگرتن گوتن همه هاری بزانی که چه هرچی نبرتی همش خالا مرکه پیدا زینه و ستی هاتن گستیل که خواهی تلیا واده و شویده چون پشتی هشیار بین گوتن افتش مهوتیا یا ربی افچی گستیل که دست مده کی افکر یا دست مده رابین قحره او گرتن چون ماله گوتن که امه بچی بزانی که افکینه کچکاجی گوتن حیزبون هبی ناو جنکک لالا او خدان دکران ناف قصره دا سرای دا گوتن یاد حیزبون هر بزانه اویه ما گوستیل که خواکری تلیا واده افکینه جنکک و اجبر خواه نزانه انجاق او انسان های جزیره که یه علم دانیال علیه السلام گرتی که رماله از بچم جمعوی او انجاق داره رابی چو مالای رمال گوت سیدا خوده ده گوستیلک کچکه مکر دست هناده مدوه هم بزانی او کینه گو صبح صبحی خوده حسکه وره ازش هوارا بیشه بی صبح حیزبون چو مالای رمال گولا یک نووی ماما یک جی تاجدینه او گستیل که این کجه آلیه ده خوشکان با در باس تلیه ده خورتان ده بن ده به دست بکه اوینا نوشی تاجدین چو جم دیوانا میر وی باب خواه رجاش و رسپیا کرد گوب ام هاورا بچی شف که اوه رحاسز بکی میر ام ستی بخوازی هر دو وزیر میر زین الدین و کاتبه دیوانه و رسپیا جزیره حمیل هفدو کتن چون مالا میر گوتن یا میره من والله هم هاتنه داخواست که اگر تو جی تازه ببینی مدوه تو ستی بدی تاجدین گو پشتی اون هاتنه چاو از ناکن من ستی دایه تاجدین و سر خیره به و دست دیلان و دعوت بکن تاجدین دگیجه ستیا خواه 7 روز و 7 شوان دعوت چید کرد مموجی به 4 شوان لحویا وی روژه که بگیجه زینه پشتی اف دعوت اولو خلاص بی رابین گوتن که امن خواه مامورا جی زینه بخوازی یک هبی درگهوان میر بی ناوید گوتانا بکو گو یا میره من اتش که بیجم تا گو بیجم گو بخوده الجام خواد بیجم تاجدین زینه دایا مامو گو چا چید بی؟ بی خبر من او را به خواه مبدأ که افتشتك نبر عقله تشتك ولی ببه اصون دخم ان یا کالکه خواه یا عزیز یا نممکنه از مامو و زینه بکینم هبدو روش که میر دچه شخوارا نیچیره هجاف عادت وی بی هنگا والی او حیوانک بگیر تانیا داتی نا راز میره دا بخچه ده او حیوان بردان ویده مامو دید فکری میر نال باجیرا چو کد بخچه بیده و روژه جی زینه چوا بخچه میر ده لهاش هفدو نیده زمان که فکری دید زین لویده چوا زینه مامو دید جهده دل زینه بوری مام چو راسر دسته به گرد و هولو گود ای گل اگر تو نازنینی کنگ تو رنگ روی زینی ای سنبل اگر تو هی تو خوش بو ریحان جتا بویین سیاه رو کیف خوش هفدورا آنین و بی دنگ دهول و زرنه و رپ رپ و محتره و میره واجر شویوته
چاوا اف دنگ بهیستن مامو گود زینه خو بخبن عبای مده و شرط حواله وی دوست وی تاجدین زانی کو میر هی بزانه مامه البنده هما بازی چون ماله بجي جنو خاصت يا عربي بجي قرآني ومهتكي دريخة قرآني ومهتكي دريخة تعيش بما بدجي تشبكي بجي مامي وزيني طنجي دنا قرآني ومهتكي درتيخة وجري برد خوني اخوة خوني وجي افاف خوني هني مولا عبد العزيز طه بر حسن الشيخ او خوني او شورا يوغوه وجري برد دتي دبي هورا اوجر هيا باكر دبي ميري من نحوجاتك شو في اوجري فاتزاني خوده و روجا توش سیرانه هاتی توش نچیره هاتی زین و مام دبوخچه تا ده هفدو دیتم گو هینا نه گو بله والله گو همه چه به کفشکی گو از بین سطرانجه گلک تازد زانه مامون ورن بده سطرانجه بلیزن تزانی هاگه وی کاری تا تو بجی که تا چه دبه هی بجی تا هنگه تو جزایی بدی گو تمام والله باکر مامو گو ماما گو صبا وارا از تا ام وده سطرانج بلیزی لگوری چیروک لیستیک کشیکی دبه دسپیک جلی داوی هاتیه وی اوینی را سه جستا مامو کاری میر وکیل گوه نخو جه خو بگهرن شبدو خب دوی میلی خب دوی میلی کسی پنجره ده گوه داری که گاوا مامو چاپ کسی که تا زینه کرد ایدی خوش بیر وکیل مامو شاش بی شش دستکو میر کاری مامو و مامو چیز بی به جا گوته مامو تا چشم دوی که عاشقا تکیه هیوی جابا خانه دایی باکو دافتنه بکه گو میرم عاشقای کیه عربک لفدقان دیه محمود بیجه نه عربه لفدقان دیه یا من وی اویندارا من اهل کوچکو سرایه سپحیه و مالباتا میرایه مموی که دکوه خفکا بکر در روی میردا ناوی اوینا خو گوتیه جی وگر آوی جی نینه مامو بگو حقی مامو چیه؟ مامو بگیم ببین بابش نه زندانی ده مامو گفتن برن و بتن زندانی ده باکود بیجه میره من هگه تابه مامو بمره یان اتو جحره بدیب کجی یان جی اتو زینب بیسر بیجه الله جحره ناد من کجا بیجه نخابلا زین بچه سرداناوی هنگیش قحرو بمره گالک جزیری و رحسبیه و مازنه و دچن خاطفشن جام میر جارک دید بیجه میره من اول سال کت حبسه ده زندان ده همه تخلاص که تبردو باش بی بیجه نه از خاطره هوا از زینه رکم جا زین بدصات ندیمه خواه دچه ویده دنیره فکری زندان ده نخوشه و درش کریه بیجه مامو اوه میر ازنام بدا از هاتم بیجه میره بمره نتم میره اچوم جام میره و راح خود ای وقتای خریبم دای
kesim dayı Te kesim nemayele ve dünyayı Vez bimrim dayı Vez bimrim dayı Carek din qedara herî tal ya evîndanan li ber çawa hate raxistandin. Piştî dengê mirinavî nava cezîret dikeve, bajer dikeve, ama Tacidîn yek derbe tê Bekû dikuje, bêje piştî te nehiştiye ev her du bikin hevdû, em nahilim tu ser hayata dinyayê bimînî. Radbin Mahmud dişin kefin dikin, tabit dikin, cezîrî bitînin ve mizgefta Mir Abdal. Zîne jî pay zelamat keve ew jî tê vedê. Bêjin ku em Bekû bî goristana cezîrê. Zînet bêje ne. Dinyayê de ev biye maneê me em negihane hevdû. Bila berzaxê de jî piştî mirinê jî ew berlingê me wek sakêl cem me bê. Ez qebîl nakim bila ew jî cem me bê. Hinga ez jî mirim, min jî dan cem Mahmûd. Sê roj û sê şeva li vê de digirî, raserê tirbê, raserê gora Mahmûd. Ew ji rehê xwe dê, rabin wê jî hazir dikin, Mîr Zeynuddîn dibêje, piştî dinyayê de ebî me mane, min nehiştiye bikin hevdû, bila vî demî pêde, bila li cem hev bin. Wî jî datînê cem Mîr, cem Mahmûd û dibêje Memo ev tara yar. Deng ji tirbê tê. Silav ji te razîn. Serçiyan bedumane Berin kure Bedermane Bedermane Berkhno Gelo megri ev khazane megri 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 u melale megri 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 shin zevale Evç hale megri 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 megri